Message اوكي et نعم. appel en cours. ومن بعد انا نوالي امرك. اوكي. هاليلويا بابا. ما نكونش سواء تقري فاسني كبابا بنسيس من الميك يسال المسيح كنين نتسدو الشوال على حساب البغيت يا بابا ربي، يا بابا ربي باش مدة كرا ما عليكوش هديك صغورك بابا ربي نقلغني ونزز لا تيكون زميري ولا بلا يسكر بابا يسم من ميك يسوع المسيح أتزهنط سواعنا كي زماتنا روحي كي قلسنا بابا ربي ولا تسكنو تفاسي كذا ولا هذولا ثوذ وبريدي كبابا باصة ويبردني كبابا بس يسم من ميك يسوع المسيح أكثر بغات تبارك الله يلي ولا يلين تمدي ذاكي تبارك الله كذا يلين أبصان ربي تبارك الله مرة لازم يسمعتينا بابا ربي يسم الميك يسوع المسيح توبة اسمك توبة بعظمك يكتشي الحمد يكتشي كذا تبارك اسمك بابا ربي عزيزن لكن تنميرت ميرك شادي سنجمعنا السواتك كين تمديتكين يوكلنا سيدي ربي نغرا وليك سيدي ربي نشترك يوكلنا تستحفظ العقلية روحنا وكنا نتفكينا يكتوين الديوي مثلا كريم قيولون سيدي ربي عزيزن يوكلنا وليك أغي تشعر يوكلنا وليك أغي تفهم ذيريك بابا ربي عزيزن أخذ وليك دوال يدرن دوال يتساوينا غورك بابا ربي عزيز يخطيك شي دابريد تدار سيدي ربي عزيز دميك عزيزا يسوع المسيح سيدي ربي يبارك على كدينا كما كريم مثلا في سماتين كاد فرنتورا مثلا ديك الشمال ومن بعد نرثني دا سيدي ربي قربي سيدي ربي عزيزا يوكلنا كتني كانت نولها سيدي ربي أذيلين في دائرة سيدي ربي عزيزا السواتكين ويا تصنعنا يدي القرايب وليك بابا ربي عزيز نحمديك نشكرك سواء كنت تمدوس تكشيونيك مرة بابا ربي عزيز كشي دا مغلال كشي دا مقران نكرا لدى سيدي ربي الحمدين نكرا لدى الشكران بابا ربي عزيز خاطر كتشينين إذيلو النار كشي ربي النار كشي يسوع إذا مسمحنا نحمديك نشكرك آمين. آمين آمين. زرغالة ونسمة يوجد جيتار تسمع يوجد فازي تسويك صدق كنسين تسرارني نما دوروني ويا تهدى اي مطريق لسنك سوادني نادي غافل مسنايا سوي سلام غامسني دوروني ويا تهدى اي مطريق لسنك سوادني نادي غافل مسنايا سوي سلام غامسني قبري نكساني طول دايموني ويتشور دقخوك غارستات وريت موطول لمدر غاليك ثدوك ساشروك زكت الدوم قبري نكساني طول دايموني ويتشور دقخوك غارستات وريت موطول لمدر غاليك ثدوك ساشروك ثورانوني ويتهدى أي مريض نسلك سوالني ينادي في مسلايا سرح من غمسلكي ثورانوني ويتهدى أي مزريغ نسلك سوالني
ينادي في مسنايا سوي سلام مدغن سلكي ثورهموني ويتهدى من زريق نسلك سودني ينادي في مسنايا سوي سلام مدغن سلكي. هللويا. ربك يبارك. امين. عيسى أصدر غريب عيسى سيد مليك دورة عيسى غادي زدية عيسى أصدر غريب عيسى سيد مليك دورة عيسى غادي زدية كتشيني تسالوت كتشي غدي فكارو بين كتشيني نيتسودو كتشي دابريد أتنالي كتشيني تسالوت كتشي غدي فكارو بين كتشيني نيتسودو كتشي دابريد أتنالي عيسى عيسى أصدر غريب وضنا عيسى سيدا منيك دولة عيسى أكمل غادي سديك عيسى أصدر غريب وضنا عيسى سيدا منيك دولة عيسى أكمل غادي سديك الذي مذنوبة موظف الله ولا غسلني دما تعبض بالله من الذي مذنوبة موظف الله لا غسلني دما تعبض بالله عيسى عيسى أتضربني وأنا عيسى سيد منيك دورك عيسى دون غادي سديك عيسى أتضربني وأنا عيسى سيد منيك دورك عيسى دون غادي سديك السلمي السلتية وغندر غرنا تكسبها بالسيطرة تفت الرضا السلمي السلتية وغندر غرنا تكسبها بالسيطرة تفت الرضا عيسى عيسى أصدر غريب وضنا عيسى سيد منيك دولك عيسى غالب الغبي سبيل عيسى أصدر غريب وضنا عيسى سيد منيك دولك عيسى غادي زديك عيسى أصدر مريب ضنا عيسى سيد منيك دولك عيسى كلون غادي زديك. آمين امين. هللويا. امين. رياضي وسلم
ربما قران غفيني شان يلو يدرني ومن السوال ربما قران غفيني شان يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال ربما قران غفيني شان يلو يدرني ومن السوال ربما قران غفيني شان يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال دوري نفري ونيكلي دينا هنا يسوم الفرح يكوري حتنا دوري نفري ونيكلي دينا هنا يسوم الفرح يكوري حتنا روحي كستفني ما سيدنا عيسى السيدة تاتيا سلو ديما روحي كستفني ما سيدنا عيسى السيدة تاتيا سلو ديما السيدة تاتيا سلو ديما السيدة تاتيا سلو ديما ربما قران طفيتي تشال يلو يدرني ومن السوال ربما قران طفيتي تشال يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال يلو يدرني ومن السوال تنكم ريدي كوري بالدنيا في يوم ذي تفاتي كوري صباعا ويتنكم ريدي كوري في النيارا في يوم ذي تفاتي كوري صباعا أفسك يلان في الأساس السيادي العنايات سرف ثوري غلارا أفسك يلان في الأساس السيادي العنايات سرف ثوري غلارا العنايات سرف ثوري غلارا العنايات سرف ثوري غلارا ربنا القرآن غفيني نتشال يلو يدركني ومن السوال ربنا القرآن غفيني نتشال يلو يدركني ومن السوال يلو يدركني ومن السوال يلو يدركني ومن السوال ربنا القرآن غفيني نتشال يلو يدركني ومن السوال ربنا القرآن غفيني نتشال يلو يدركني ومن السوال يلو يدركني ومن السوال يلو يدركني ومن السوال آمين آمين هاليلويا. آمين ميرسي. هاتي كيري نعم تنقالوا سكيناس وين صغير تنسيرها. ايه نعم هنا سكينة. تاكيك خدام بيان. سي بيان كيف هكا امين ولا الكونوة فوالا السكيباديون السوجي صغير ما بون هو قد يرى ربي الطري ولا الخدمة هكا نعم وي نسلك لي دي كوموندمون وي وي ها الوصايات 10 أمورات. 10 الأمورات ها وي 10 القانونات اوكي فوالا. alors des commandements de là alors je connais la page اوكي نشوف تكنا ولا ما وديك شمال
Voilà. Donc, les commandements, نسني مرة سي وين يبغى نثني راه des Exode. Alors, Exode, je suis à la 20 وقيلا de 1 à 17. بس ما راح ندرس قبيلة يلها الضم. أجل مقلة أنا هذه كان لازم voilà. Alors il n'est que le premier commandement. Tu aimeras Dieu par-dessus et tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. أتحمل سيدي ربي سنية كل شيء. Et تسعى ربي تنظم. ربي تنظم. Tu n'as pas d'autre Dieu que lui. حاشا أنت ربي. Oui, si. Tu ne feras pas d'idole ou d'image taillée pour l'adorer. وتخدم راس كرا الصنام نا l'image التصويره يتنجرد يمكن تستعبدوا. D'accord. Le troisième, il est que tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. وتبدا راه وتقال راه اول سيدي ربي بلا كان بلا الفايدة. بلا الفايده. Voilà, c'est le terme. والرابع, tu sanctifieras le jour du Seigneur en te reposant. يقال أصدحنض نسيل أسنيلو الشباب باش يستعمل أسقصد زحنض أسقصد فوالا السني سيدي ربي الشباب ما ستاف ستاف ذكي c'est-à-dire c'est le rapport à Dieu. إليك المخلطة على سيدي ربي وحميد وستاربايكي ومن بعد تيس خمسة الساون يقال هذاك لا رولاسيون افيك لو بروشان مخالطه كذا الغيري بصح البعض مزورة كسيدي ربي نقول لك خمسة لما تساوت قالك ذا مزال اكل مدان وكل الغيري فوالا يقال ذاك واش خمسة تيونورا طون بير اي تا مير تعزو هناك تعزو باباك ديما هذا وستة وكي يقال يعني tu ne tueras pas وتنقضر هذا با هذاك القانون 6 واحد. هناك ذاك tu ne commettras pas d'adultère وتخدم راه الزنا. ويش 8 كيقال tu ne voleras pas وتستكر ضرا تكر. ويش 9 tu ne mentiras pas et tu ne porteras pas de faux témoignages. أي قال إلا قالت شي دو وتشهد راس الزور ولا الشهادة الزور. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. أجي قال وتشهوى دارها الشمة وين يكسب الغيرك. تشهوى دارها دارها وتطمع دارها. تطمع دارها هذا لعنيك فوالا ton prochain. وكي ويسع 10. Alors, la parole de Dieu n'est qu'on est sauvé par la foi et pas par la loi. Donc, il y a Exode 25. 20, et 1 à 17. Et Deutéronome 5, n'est-ce pas? Deutéronome 5. Deutéronome. Exode 20. القوان بنا موسى. هذا الكوموندمون يجدي كان وإذا كيدين جا سيدي ربي سولاديس أفصفراضين اللي يجدي كان موسى. داكوغ؟ وي. فوالا دونك الساكي ذا شرا نخدم الوالي لي سينيفيكاسيون ذا شو المعنى الوالي اوكي الوالي شو يلان فيها ميكرو الونيس خاطر نعملش فوالا صحيت
مولاش نسلمني لوبينات-ني. اوكي دونك نولي دونك لي ديكوموندمون ياكين هذاك المعنى نسن نولي اسكو مازاليتن توجور داكتواليتي اسكو مازال الا نتبعن غدا نولي ما نتبعيتن اسكو اوني سو لا لوا نا سو لا كراس دونك الا نولي اشيمي هكا باش نديرو دونك لي ديكوموندمون ما كادو نغرا لا الى تسميس لا طورا ما كاد ما الى تلعب يخضعنا كل ديالنا نسلا لي ديكوموندمون ولا شو نسلا لي ديكوموندمون هكا وي دونك نسقسي مالنا غنولي مشات نابليكي ثورا كوني صافيك النوفو تيستامون ياكي اسكو الا قاس نابليكي غدا نا اسكو بدلن كيسك امش هكا امش راني لي ضروا زداسن دونك لي ديكوموندمون سون encore valables aujourd'hui غدا Alors, mais ils sont valables toujours, est-ce qu'on est sous la loi de Moïse? Ok? Sous la différence, il y a la loi et la grâce. Chimie de Yeshua al-Masih, est-ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, mais il est dans les 10 commandements, il y a ou ça y est, donc, ok? Alors, les 10 commandements, la grâce en Jésus, le rôle du Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Alors, l'origine des commandements. Donc, c'est bien, il y a Exode 20, chapitre 20, verset 1 à 17, il y a c'est Massa, et Roh Moussa Arwars, il y a les tablettes. عندها يكتب لي 10 كوموندمون العشرة الوصايات يفكاد أماكن ديالنا دا مزيان تورا يفكاد 4 الوصايات ذين يعني قال سيدي ربي هكا يفكاد 6 الوصايات ذين يعني قال ذي مزامن اوكي دونك يجميت راي ذي 10 الوصايات هكا مثلا موقل انوالي يعمر كلش وساعدي قد جا ذي 10 الوصايات هاكي ما تسقط مطر الديفان بليك كلشي يريقليت هكا كلشي يدعم على حسب القانون سيدي ربي اوكي الوغ القوان هاكي اش يسن وفات يفكهني ضربي يواسي صراع يميتني دي سوفر دي مصر يفكي سنتنيد باش كني ازيلين ذلاليونس Géras, c'est d'arbre. D'ailleurs, il est un Deutéronome 28, si tu obéis, أتسن البركة ما لا تستعضل أتسن البركة كي حزن ما يلو تستعضل أتم داو سوى أكيوز أوكي دونك بيان سور سيدي ربي ويتنزل هذه سميت الله داو سو أما أنا ما إيماجينو أكيني باباك مزير داقشي مشطاح اللوفان داقشي مشطاح لا تمس زيكني نساعد كانون أكيني غور كان دات تمسها خاطر مش ترغب الوغ باباك يبغى لا ترغب مي ما تموصل أترغب اوكي اي سي لا ميم شوز سيدي ربي فكاد القوانين اللي ما تفرطل ايبا ترغب فوالا دونك يفكاد نيت باش كني تدوزو دارت نتسنى كيني واسع كيني لا دونك لي كوموندمون يورثني سيدي ربي دونك اكزود 31 18 Dieu donna à Moïse les 2 tablettes ok de témoignage, tablette de pierre écrite du doigt de Dieu. Ok? Donc, puisque Sidi Rabin il a pris l'initiative, il et pourtant, voilà la Torah, voilà le Nouveau Testament, les livres, les prophètes et tout, mais c'est guère spécifique. Ouais. Alors, Zina, elle ne fait que ça a une grande importance, ça a un Coran. Mais, Hachimidif, car la loi. La loi, ça a plusieurs objectifs. Ça a une matas.
تمزوروث ريفيلي لو بيشي. لو كان ولاش القانون ولاش لا لوا ونظر راه ما نذرب نغالى زماد نغار رومان تروابع. انت خلوفة تدي اسيدي غنخلو فيه رومان تروابع. واش قاضري وهاب مخلوف اش كاعس هذا انه ديك شي مالا انا عاد نتي قلان وساقي ديك شي قلان. كزازام كتشير الخدمة. وي زرير جي كومبري. الوغ رومان تروابع. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. فوالا دونك داكي قطع القراضه النوبل تستعمل داكي إليه يون إن ne sera pas justifié par la loi. ماشي القانون لسانو غير حقيقي. On va voir après pourquoi. Mais il n'est que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. لو كان ماشي لا لوا كان سيدي فكاره ونظر راه ما نذنب نغادا. وكانوا بدينا راه وتفر راه سيدي تفر راه وتساوي قلان فلاس. Mais c'est pas une note de Safardara, nous avons dit que c'est un péché. Tu as mal au c'est un péché. Donc, au fait, il fait de la Kouane spécialement, Bachak Nani, un femme, Blik Dim Nouven, il est là. Quand la loi de Chidqa. Mais là, tu as accompli toute la loi, tu seras justifié. Mais si tu n'accomplis pas toute la loi, mais là, tu as dit, on est canon à tu es un pécheur. Ou tu as dit, c'est un pécheur. ذنب هي وين كان ذنب اللي كوم ذنب ذنوب الناتور هكا كل يوم دا شو الذنوب يسعى دونك on est tous condamnés quelque part on est tous condamnés ok d'ailleurs دايمين يدي روح يسوع المسيح يروح pour la rédemption باش كني هذا غادي يفزو ok voilà donc la loi دا شو تخدم ثوغا شغل المريم ok القانون الشريعه وغير ما كنت المريض ولا المريض غادي تدم الصباح تمقرض ذميك توالي 13 تسكسر لكن الشريعه ياكي تمقرض الغرس توالي عندها تساعد وتوالد شو دينا تعرض تكسر تكسر اوكي دونك تغال المريض الشريعه ياكي باش كان يد باش نخدم لها باش نخدم ديري سو كي بيان سو كي مال تسكن يد ديالنا لقد سيدي ربي حاشا وين إلا ذو قديس وين زديقان يقرمنا دي يفكر الشريعة مساكين اوكي دونك ذينا سكنايد لا بيشرس لا كونديسيون بيشرس دو لوم يفقند بلي كمزان ويزمير راه هادي سيديك إيمانيس سي إيمانيس دايوغ نولي ذي غالات 2:16 غالات 2:16 Galates 2:16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Amen. Le verset guerre, c'est toujours dans le Nouveau Testament, Tabarati, Yitwaroun et Shab Galati. Donc, ça veut dire que comme le Zan, ou Izmirara, Azisriki Manis, Qatar, Izmirara, Azisnikmel, Sharia. يوم استكمالا إن في الطريق إن tout est accompli يسوع المسيح أمين Amen. حاشا يسوع المسيح يقدم هذا دونك كوندوير هذا نهار قبل قالت 3:24 مثلا الوليدة شو المعناس
Galates 3, 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Amen. Donc, la loi, يعني الشريعة, c'est comme un pédagogue, un الشيخ يبين يزورنا يبني تبريد يسوع المسيح. C'est comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. باش دياوين المسيح. OK. نبغي الشريعة ونبغى الشريعة ذنبغ. سورة إلا قدنا ندير الدواء يذنوبينو. ذا شو الدواء يذنوبينو؟ إبا الشريعة أي داوين يسوع المسيح. الشريعة سوجد تيسين المسيح. OK. Donc, سورة نولي لي دي كوموندمون. نولي يوم. OK. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. وتسعوض ربي تنظن الزداسي. OK. Exode 30, verset 3. Dieu exige la première place. ربي سيماديس إلا كيقارن كيني إلا كيفكر أمكان نزوالهم اللي تداس. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, est-ce que ça a Dieu devant sa face? Oui, c'est-à-dire, je ne peux pas adorer d'autres dieux, c'est-à-dire les dieux Kouan. C'est-à-dire, il y a par exemple l'argent, le pouvoir, les idoles, c'est etc. On peut citer beaucoup. الشراب باين إما تفكرهم كان مزوالو دي سنتاتيك الونا إضربيك ترى أسكو فكذا سم كان مزوالو يسيدي ربي الناس كذا سم كان مزوالو إلى خدمة الناس كذا سم كان مزوالو الدريات الناس كذا سم كان مزوالو يوصور دير أنا وينات إلى علاقة وينات أسكو تيكوان même il a les relations Oui. même d'appartenir à chef au parti par exemple. C'est ça. Tu vois, donc ربي ولي لعبة كيقارنوا كذا مزوان. Même le football. Même le football. Même le football. Et c'est quoi ماشي حاجة الفوتبول؟ إيه. ديماني. Oui. تعوز ضمن أكثر من سيدي ربي. C'est ça. Hein? Soi-même. Tu deviens, tu prends par exemple صحابنا التيوفيلي ولا كيخدم لو سبور. Oui. عارفين tellement le physique نسن que voilà. D'ailleurs نتوالد نعم mais c'est un esprit ونا. C'est pas le Oui. sport qui est mauvais. C'est pas le sport qui est mauvais, mais l'esprit qui vient derrière le sport. تغادر استردين تراسي ضاق ثوق مضاق مالك كينغ كونغ هكا داير وإذا كيخدم لك كني جينيرالمون نتوالد ميم سي كشتي نسن نهنيك تفهم القاع ça s'appelle l'orgueil bien sûr. OK. Voilà. Donc tu n'auras pas d'autre Dieu. La loi تمزوالوس les commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Voilà. Amen. Donc là, tout ce qui prend la place de Dieu devant devient une idole. OK. Et l'équivalence dans le Nouveau Testament, c'est le mot الشيء ديالنا المسيح تاكيد قانون مزوالو الشيء ديالنا المسيح هاك الشغل ديال النوفو تيستامون. نغار Matthieu 22, 37. Matthieu 22, 37. مساء الخير. مساء الخير كريم. مساء الخير في اللون. سلام المساء في اللون. 37. 22, 37.
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au fait, nous connaissons l'esprit, âme et corps. Et qui قاري مرة ويجي ياكل هذا نسيد ربي الحمد نسيد ربي au plafond. Ok? C'est exactement la même chose. Tu aimeras le Seigneur à guerre, c'est exactement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. C'est identique. Ok? Alors, le deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée. Donc, Dieu interdit l'idolâtrie. وتخدم دارها تاع مشهورة وتخدم دارها لي زيماج تاعهم اوكي وتخدم دارها باغ اكزومبل الدمر ميم المسيح الدمر تديسيدي المسيح وتخدم دارها خاطر اوكي باسكو تغال سي اون ايدولاتري تغال داين همك نصن سيدي ربي الساعة ويت يسلم il s'est manifesté dans le corps de Christ ok il s'est manifesté en tant qu'homme et d'ailleurs on n'a pas son image. Ok? Pourquoi? Parce que d'ailleurs, Moussa, il est tellement يخدم تصل برهانات إن يقدر ربي تنطر اسمي زراواني أيمث يولي سازرار واحد يولي زرار دي لوزكا ساشي مي باسكو يخدم تلمون البرهانات ربي لا با ليسي تنطر ويا خاطر أنا مش هذا الناس كان ينس نسيت كتقربين جينيرالمون كل ذا قرص تاخذ يون زعما لنا الصالح كان خمس كان ومن بعد خمس قرات ومن بعد تعبزنا تزنا غوص اي واقي سيدي ربي يوغي ايدولاتري يعني شورين لي ستاتيوات يجي دايور ماشي نساعة كونيس لي زيفونجيليك انا بروتستون لي كاثوليك نساعة تشور تصل لي ستاتيو ارغوص نخدم لي ستاتيو عبزن ماري عبزن لي باب عبزن لي زابوتر عبزن تو الموند عبد التليفوناتين نعم عبزن تلفوناسين وذاك ويا ماشي لي كاثوليك فوالا دونك فوالا النادي سيدي ربي سي لو دوزيام كوموندمون وتخدم دارا يناد وسعوا دارا ربي تنظم ذاتي مي يغنى وتخدم خاطر ترى لا ستاتيو وحدس سعود ربي ذاتس وحد خاطر ربي ذاتس زمر باغ اكزومبل تيبونسي زمر ديمانيك زمر الدريك زمر د الخدمه زمر دي صوردي مان سي تسوي مي داكي سي اون ستاتيو تاخذ باغ تعاين تشماعين عبزن ان بو تو دايور عاونت الناس اللي كاثوليكا كاع عاونت سميت كيما وي البرازيل ميم دي وهران إلا وين تسميت ماشي قامت نوتردام دي كارد وي سانتا كروز نوتردام دو كار باغ اكزومبل دي وهران نساع سانتا كروز سانتا كروز ها دونك فوالا نساع غوادالوبي نساع ماكورايا تيجي مرة سي idolâtrie. Wagi, Yogi Sidarbi, c'est le deuxième point, Yogi Sidarbi. C'est-à-dire qu'il faut respecter le nom de Dieu et éviter que tout ce qui est respectueux à Dieu. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le troisième commandement. Ok? Donc, il faut faire attention. Des fois, même, les célébrités. Par exemple, nous avons Céline Dion. Bien sûr, عملت السيليبريتي لا ندير الفوتبول لا ندير الموسيقى لا نقولات ويجي يغنى سي كوم سي tu mets Dieu tu es en train d'adorer quelqu'un اما كني نسيت ربي adorateur voilà donc تعبدوا الحوايج النيك سيدي ربي اوكي دير لي نوفو تيستامون نقول لك تسميت زعما نقرا 1 جون 5:21 نظر ذا شي ديقار ذا عهد جديد الشغلي
1 Jean 5, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà. C'est simple. Les petits enfants, gardez-vous des idoles. Un capitaine Nada, c'est des idoles. OK? وي أثر واحد ارتيما نون سقي ربيثن الكذب يا ربي ثنلكسب ناضي تاع مشواري. تاع شور OK. Alors, troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. OK, قال ناس مدن البلاسفيم. OK? En vain. Par exemple, les faux serments. تقلد ربي alors que الكذب. وي بلاسفيم. ها؟ تخدم ربي juste باش كامل. Hypocrisie religieuse. ترى مانيك زعما ثم نصوبي وتشبك كل مانيك تشوف ربي انت ستين hypocrisie. Tu n'es même pas religieux là. Juste باش تعلم. اوكي. وفات تخدم اسم سيدي ربي بلا لا ريسبكت وتقدر ضرا اسم سيدي ربي. اوكي. وي Dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, 34 à 37. متى 5 34 لما 37. 35 34 à 37. ماتيو شحال؟ 5 Matthieu 5, 34 à 37. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ben, امين ماشي واحد يدير المسيح ذاكي يبغى ديني إلا كان يدير سانسير ونتقدر اسم سيدي ربي. يعني يدير نصفى يا سيدي ربي ونتقدر اسميس ونتسقداش على ذي كل ها من ساعة خزر بيت نساعد اسم سيدي ربي باش نعديس. وي وي اوكي فوالا سي كلير. امين. امين الوغ ثورا يقول هاد ويس 4 زين يعني le jour du repos, Shabbat. Ok? Commandement oui, ça va. Et le sabbat était un signe entre Dieu et Israël. Ok? Il a quatre sanctifié, mais il a quatre sqedsen est oui cela. Le sabbat. Sqedsen at reposer mzik, at تريح مزيك, at تفكم سيدي ربي. En fait, ويس سبعة نخمو 6 أيام يباس تفكرو سيدي ربي تروح تعبدو ديكس تروح تقدرو ديكس تروح تخدمو الشواليك ديالنا ديكس داكور لو سابات. Alors le sabbat pour le Nouveau Testament, on n'est pas obligé de نزمر نخدم كواس السبت. نثني داس السبت normal parce que نثني كاس السبت. OK mais on peut le considérer 7e jour. نزمات نخدم الحد نزمات نخدم الجمعة نزمات نخدم الاثنين الأربعة. L'essentiel c'est que أستفكرو سيدي ربي السنين إقلاق نتاعو ديكس تقربوا الغرس تسانكتيفيال تستعفو ديكس تنادي في سيدي ربي. اوكي أطول ديكس سواليس سي اون جورني سبيسيال تستفكر سيدي ربي وتحوايج راه تخدمو تسعاد نوض تسعاد راه وتخدمها. كاين صايغ ليكسبيريونس ديكس اسمي اي فورسين باسكو ماشي وحدي بيان سور ما تسعاد توشلت obligé كل يوم يسعى مسلايين كاين غير الجور دو سابا مي بعض الساعات ولا انا كي كنخدم باش نسد خطر توصل باش نسد ماشي السوق دونك ils ont imposé ce الليل
خدمة هكا والو فرق راه خام ويتو انسي سويت فوالا. مي فينالمون الأستاذ الغاشي غادي يكشم خدمة فريمون ونلحقها مي او فينال تمديت ولا شو بنبان اميك زريغان دايوغ شهرني في سنو غاور مام الوينو هيد نسسان سمير في دار السدو كلشي يغال تنكنس. Ça, c'est une expérience personnelle, c'est spirituel. Donc, qui n'est jargon. Après, des fois, il y a un jargon de حاجة. كان خاطر يلها وين يتسمن ديريكت مي إلى هذا غنا وين يتجرب نقبل ما يغاد القروش ديال الحياة كنا يستعرف جابت يتسو. L'expérience. L'expérience ديال تلها. مي لما يتغاول كي با اكومبلير الشغل سيدي ربي وين يتسمن يسعى لا فوا تناتي دو لا بارول دو ديو الله ربي تدينا ستوب. L'expérience تاع دي سي لا براتيك ما تبراتيكي راه انت سي لا براتيك ناك لا براتيكي كصغار ليكسبيريونس تفايد ليكسبيريونس براتيكي تشوف وين يتسمن الى افونس رابيدمون اكثر بوين كي يجربنا. Normalement, on est appelé à نجرب على سيدي ربي، اوكي؟ مي هكا يناك جرب سي توالي ينا تدي مالا شي كون هكا فوالا. دونك le chrétien il doit garder le sabbat du Nouveau Testament, mais le salut ne vient pas du sabbat. إلا كان زربي سليك ماشي سوا سنسوتي ديكا. Bien sûr. Colossiens 2, versets 16 et 17, mais on est le sabbat de Yeshua al-Mashiach. Le vrai repos, on s'est reposé de Yeshua al-Mashiach. Mais on est appelé à sanctifier une journée spéciale ici. Ce n'est pas forcément de ce sens, on ne va pas devenir des religieux, okay? Mais il y a qu'à se fier ici. تسجيلات كان داير الخدمة يصوب ديال خاطر نعملهاش زيناها نيفان نعرض ديجا مزوراني على نتسجل فيها الضوء. فوالا. غنغرب كولوسيان 2 verset 16 et 17. زعما بدا غتغرض Hébreux 4 verset 9 à 10. Voilà. Colossiens à Hébreux. Il a Colossiens, il a Hébreux. Donc, Colossiens 2, verset 16 à 17. Dans rien à la Hébreux 4, verset 9 à 10. شو الفيرسي دنا Hébreux 9 et 10. D'accord. 16, 17, Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que personne donc ne vous juge au sujet du sabbat. ماشي خاطر خلص السبت ذلك كونداني كجوجي خلال كا اوكي بور فيك كتسونكتيفيا ديال باش تقدر تزعم وكي الا قد خدمه مي ما الا باغ اكزومبل يوني يخدم السبت ويزمير هذا يقيم السبت ليسونسيال هذه يسعى يباس ما الا الجمعه كان يقلق الجمعه يقيم هذا يقيم الجمعه ما الا الحد يقيم الحد ليسونسيال هذه يفكي يباس يسير ربي مي ما يعاد السبت يلها اوكي سينو ليسونسيال هذه sanctifié يباس سبيسيال يسير ربي من alors Hébreux 4 verset 9 et 10 الرأس أي قيمة ذواس نستعفو يوجدود نيلو. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. أخطار وين راه يكشمن ديك يستعفو نيلو هذه يستعفو داغن ديال الشغاليس أما كان يستعفى نتا car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres
comme Dieu s'est reposé des siens. Amen. Amen. Hébreux 4, verset 9 à 10. 9-10. 9-10. Ok. La parole est vraie. Parce qu'il y a quelque chose. نيك خاطر وين راه يكشمن ذيك وستعفون يلو غادي يستعفو لا غنسي شغاليس اما كان يستعفى نتا وكل فيرسي 10. Ouais. Ouais. Mais le vrai repos, c'est bien Yeshua al-Masih. D'ailleurs, ما قبل يشوع المسيح حتى reposer. وقبل أنا قبل يشوع المسيح نعتاب quelque part. Parce que le بعد c'est ok. Et donc le vrai repos, c'est bien Jésus. Amen. Alors, commandement, oui, c'est comme ça. C'est vrai, nous allons نكشم الcommandement إلا جرى ذي مذنب ماشي ويكي ياكل لنا كاكي جرى سيدي ربي. D'ailleurs, la كروا ماشي كاع لا كروا سيجا كاكي. سوينا جرى سيدي ربي مثلا كاكي جرانا. OK. C'est ça. OK. Donc, فيرتيكال هوريزونتال. إلا هوريزونتال et vertical, ouais. إلا وين إلا نقرا سيدي ربي وين هذا مزوالو أبري إلا وين إلا نقرا غادي مزال ضروري la parole de Dieu c'est que tu seras en paix avec Dieu et avec les autres, avec les prochains, ok? Il faut toujours chercher la paix avec tout le monde, ok? Alors, le cinquième commandement, je dis, n'est qu'honore ton père et ta mère. Alors, l'application, c'est le respect. Respecter le Moulin. Le soutien. Hein? Mais la le soutien, soutenir. La reconnaissance. Des fois, tu as tellement il y a fait Moulin, c'est qu'il y a un غيره وسائر يما. Il ne reconnaît pas les parents. Il faut les reconnaître. Ok? L'obéissance dans la jeunesse. ما يلي ونمزين إلى قسم يتقدر سنتغاو. نهنيك السنة أكثر. بالك يقعد نديباسي تموسني مي السني بالك ما منهني كتجن خاطر ذات الراس مقرض ils vont pas t'imposer les choses. Grâce ou lama, زعما toujours يكتك un conseil. ما هو اللي كتغلط. OK? Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens 6 verset 1 à 3, nous voilà في الضربة. Adam Zien, Éphésiens 6 verset 1 à 3. Adjoint. Ephésius. Éphésiens, chapitre 3. Verset 6, chapitre 6. Ça, 6. Je fais le verset 1 à 3. 1 à 3. Alors, la gueule, boulot, c'est d'être. Alors, Ephésius 6, 1 à 3. Alors, enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. الدريا ضعوث إمولا نون أكني بغا سيدي ربي أخطر يقين ذيني إلا ندلحة قدر باباك ديماك لامار أمزورو إدي ظفار يعاود honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse إدي ظفار الوعد. هذيك ابن عمد شحال نيميرو؟ Mais 3. Ah d'accord. Le travail يوكن afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. يوكن تعيش دي لهنا يالنا أن يغزف العمري دي الدوني. Voilà. Amen. Donc, c'est un commandement édifiant.
en ordre. C'est un ordre. C'est le premier commandement, avec une promesse. Avec une promesse. Mais تبدأ تينيك en ordre. Oui, Déjà, c'est un ordre. C'est un commandement sur Paul. oui. Donc, ماشي القانون ماشي الشريعة. Mais il décide parce que لا الفايدة ديك. OK. Voilà. Donc, Même la Karim, les anciens, même ça, le Jdoudi. اش يخدم كاين ذاكي لي دي كوموندمون شد النان دي اكزود انداث الناف دي النوفو تيستامون تمام Oui, oui. نوالي اسكو الا وين نشوفه دي النوفو تيستامون نغالا ابري غنكمل بون مازال 4 غنكمل ابري انوالي شو دينا المسيح شو مي مازالت الشريعه غنكالات نبراتيكي شي مي مازالت parce qu'on est sous la grâce. On ne se là parce qu'on a honoré notre père et notre mère. On ne se là parce que قدر أسنسب. On se lit par la foi en Jésus-Christ. Donc le salut, c'est pas par les œuvres. Mais pourquoi il dit قارقوي أيوة. Donc أنا عندنا le commandement ويستا. Le commandement ويستا. Alors, le commandement, oui, ça, ok, bon, cela, ton père et ta mère, des fois, si tu les honores pas, وسنغيظها تنقاط، ok. Mais, صراحة كيكبر ما تشعر مي وكيتقدر راه وكيتلعب انا كيتغرى وين يا un problème كاع وين quand même صراحة et là tu as fait du mal quelque part à ton prochain. Et encore, machine un prochain barra, ok. Mais là, on va voir comment mon neuron, tu ne tueras point. Alors, l'application, cela concerne le meurtre, bien sûr, c'est vrai. Cela concerne la haine du Nouveau Testament. D'ailleurs, mais ça va pas. La violence. Et ce sont quelque part le mal et le prochain. Ok. السعادة المزية quelque part السعادة المزية. C'est pas ماشي من الشريعة تنمبوزي باش كني تفشمل كلا تسلسل. نو ديون القانون باش كنا تيدي ضمبيك شوية والسعادة الضروة تقرح الوايضين. Donc, quelque part, c'est obligé. C'est pas dans le but d'être sous-sélectionné, mais être parce qu'il a quatre cadres. Parce qu'il a quatre. Donc, finalement, les 10 commandements, c'est pas un machin sharia ni Israël. Parce que sharia Israël, il y a des attaques, le choix, il y a موسى يخدم مثلا كل قوانا تخدم ضاكا تطوي ضاكا مثلا غير ضايا ما تحوز واقي مثلا ذا شات الرد ذا شات ما تتبع الشريعة نسن وتفعلوا ظالم كاع مي ويقي سي دي باز سيدي ربي غادي سيدي يكتب باسكو الزمير ضاع تخدم اوتومون ما تخدم اوتومون صافي دير تفضل ما تخدم اوتومون تفضل c'est quelque chose, même le cas où les charbons, juste une idée comme ça, même les charbons, entre humains, atidnef, l'humanisme, s'enqضى عيبان مثلا غير يوم كسوس واحد ça veut dire خدم ضاين دير. Il y a une violence, il y a la cruauté. Voilà, ok. Donc, les Nouveaux Testaments, il y a donc les Matthieu 5, 21 à 22. Allez. Matthieu 5, 21 à 22. Allez, on fait Matthieu
5, 21, 22. وكاين درس تقبيلي مخلوف يدغى الصوم. اوكي. تسلم داغن سويني النان لجدودنا ور تلقى راه ثيم كرا وين رينا ثمكار هذا الدين ذي الشرع يتوحكم في الناس ماذنك أونيني كران وين أرى زعفن في إغماس هذا الدين ذي الشرع وين رينين إغماس أي بوهال هذه بنت الزات وسقامون الشرع وين رينين إغماس أي مهبول يخلال هذه الشم غار جهنم. Amen. Donc, même le Nouveau Testament, مثلا كان يبو هذه مك حال يحكم الفلاح. Ok? Donc la haine, elle est contre les voies de Dieu. Ok? ماشي تيم غير كذا، تيم غير هذا نيفان. Ok? Mal. Donc dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est qui? أنا عندي ريكوموند الأدغر وين مخلوف ولا أيوة Vas-y. أيوة دورة. Matthieu 5, 5, 21. 21, 22. Sorry. Matthieu 5, 21, 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Jihad. Donc, c'est clair. Finalement, on a le même commandement que les 10 commandements. وذاكي نكذر الكلام ماشي انت من غير الكره ديجا ما تكرهها هذا حكم الفلاح هكا فوالا انا عطيت الكوموندمون والسبعه إنك tu ne commettras point d'adultère application il a qualifié la fidélité la pureté sexuelle la sainteté du mariage ok هاتي القداسه وهذه الزواج ok aussi dans le Nouveau Testament, on a la même chose, juste versets 27 et 28. Versets 27 et 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Donc on a aussi le même commandement, ça, le même commandement. Et le pire, c'est que le Messie يفهم بلي داخل بوليك يكوماسي l'adultère. Déjà دخل ما تخمر الغيرك tu as déjà commis un adultère. Ok? تزنيض déjà داخل بوليك بلا ما تفعل تزنيض déjà داخل بوليك. Ok? En fait, il touche la base. شو يلان داخل دايور إنك داير رجلين بوليك يديس عند جيمك ما إلا صاروا ذين ساعة داخل بوليك car on est obligé de garder les pensées noires, de garder même la pensée unique, elle peut être adultère. Ok? Donc, maintenant, si les 10 commandements, il y a que de mais c'est plus approfondi. Il se met à la base. Okay? Au fait, par exemple, l'adultère, il ne vient pas comme ça. Il vient d'abord dans la pensée,
il vient dans la convoitise, il vient un jour, 2 jours, un mois, 2 mois, direct adultère direct. لما تخلص اما ثربض اسم سيريس. Et c'est la même chose. مثلا ما الا تخمم بصوره في وين ياخذ ما كرا اوليو دو باردوني الا تخمم ولا اسيد بريغا سينيغايا ولا هذه عاود الصمره عقلي كتربيش هنا يبا سيد مريض بغا ما تقرا فاش كيدير روح دير ظلم زال خاطر tout commence de l'intérieur. Tout commence de l'intérieur. Tout commence de la pensée. Ok? Mais il a un سوى أكنا ما كاينة إنك renouveler votre intelligence. L'intelligence de la pensée. أن renouveler la pensée الناس. واش renouveler la parole de Dieu. Et tant que on réussit à renouveler la parole de Dieu, on va être à l'image de Dieu. On va accomplir les desseins de Dieu. Amen. Et bien sûr, la guerre, l'adultère dernier, tu es en train de faire du mal à ton prochain. Ok? Le 8e commandement, Éphésiens 4, 28. Alors, le 8e commandement, il est que tu ne déroberas point au sacerdoce. Amen. Amen. Alors, bien sûr, l'application ok? Le vol, bien sûr, la fraude fiscale. Les impôts uniques ou pas? 28. Hein? 428. 428. Vas-y. Vas-y. من كان يسرق فليتمتع عن السرقة، بل عليه أن يتعب ويعمل الخير بيديه ليكون قادرا على مساعدة المحتاجين. Donc, que celui qui dérobait ne dérobe plus. En fait, يزرع اللي كنت تسافري مرة. مي إذا كان كيقال اللي تسافر أنت ولا ذاين حبس تيقرض. ليك وين إلا نتسافر إلا قادي يجي تقرض. هذه يخدم استغلال الناس يوكل هذه الصوارة غروميس سلا حلال سواء كان غادي يزمير هذه يعاون ويد يحوج فوالا هذا يعاون ويدك يحوج. Alors finalement تيكوردا زعما لي ستان فول تيكوردا زعما لي لا فرود فيسكال باغ اكزومبل تخلص لي زامبوينيك زعما لي لا كوريبسيون حوايج الحاجه حوايج الكار ماينات ايوا راه تخدم تروح تخلص ديالك اللي يخدم سي لا كوريبسيون هكا زعما لي ستاف مونسونج فينونسيي راح يوم باغ اكزومبل ارضي ما تساعد ساعد غيرك تساعد سي ان مونسونج هكا مونسونج فينونسيي الدنيا راه تفكر صدرها باسكو يفهم ضروري بالك زويره ماشي وانا كني ديال بالك وزمير راه تنتفكر حوايج طما الشيني مش قرار ساعي غادي تشدي بالك الى ساعي مي حوايجات ديزولي وزمير راك عاود الى ديريكت سي با اون اوبليغاسيون اوكي مي ما تشد بلاك النية تسمى تخدم تم زويره تشكدوا السنة تخرج كيك بار خاطر تساعد النظام هكا خلصينا توري امين الو مازال كوموندمون ما نكمل سني كوموندمون يا كاع نحبس الساكن ابريد النظام نكمل نديفلوبي كمليه فولي تيرميني غادي نكمل سينا كاع ابري نولي غادي نكمل لا سيمين بروشين pour commenter un peu tout ça. Vraiment, des commentaires, on va dire un peu de l'appliquer, un peu de chimie, des choses malades, c'est tout. Ok? Donc, on va dire 15 signes parce que, alors, on a déjà. Alors, le 9e commandement, il est que tu ne porteras point de faux témoignages. L'explication, c'est le mensonge, c'est la calomnie, c'est la fausse accusation, c'est-à-dire la frachir,
c'est la manipulation. Des fois, c'est une manipulation. هذه روح غاصة شينيا وطالما كل سمليل voilà c'est des manipulations. Tout ça, c'est le commandement. Le commandement. Tu ne porteras point de faux témoignages. Ok? هذا نغار des Colossiens 3 verset 9. تروا فيرسي شحال 3-9. Verset 9. Colossiens 3 verset 9. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Même dépouillé du vieil homme. Donc, quelqu'un dépouillé du vieil homme. C'est exactement renouveler son intelligence. être كسوضم ذا النقدي ما كان الناس ما نعدان اتمثل اوكي اتنغض ادم اتجد كريست اللي يحيوه ذيك اوكي نيكور تشكدي في سارة وغيراون يميثورا تجام يرتيكلين ونزيك تجد يرتيكلين ونزيك. Alors, le dernier, le deuxième commandement, tu ne convoiteras point. Alors, ça veut dire, se produit de la jalousie, se produit de la culpabilité, la frustration, il y a le péché caché. Donc, quand tu convoites. Convoiter, يزمر تبغض يزمر تبغض استخرت. D'accord. Donc, نزمر أدنى quand même Luc 12 verset 15. C'est l'avarice. En fait, la convoitise c'est de l'avarice. Ok. إنسان مشري خص السقريلي في وار دي فوا نتفاهم. هذا صح. كان. Alors, chapitre 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Donc, تقدر تقول والصطفرة أروين يسعى غاس ما إلا يسعى شي. هذا كاينك داغن ينا إلى غاشي حاضر ثيما نون غف الطمع يميتو درت الومذان ورتكيارا سكوين يسعى خاصكن ذي الربح أم قران إنجلا. فوالا شحال بوين يسعني مليار يسوسم كريس كاردياك. هكا. Voilà, donc, les commandements. Alors, oui, il va nous dire, on aura les titres pour la semaine prochaine. Donc, le titre, les 10 commandements sont-ils toujours d'actualité? Sont-ils toujours d'actualité? D'actualité. Ok. Sommes-nous encore sous la loi? Le titre aussi. Sommes-nous encore sous la loi? Voilà. Alors pourquoi obéir à Dieu? Eh oui, pourquoi obéir à Dieu? Okay. Oui. Jésus et la loi. Alors le titre, Jésus et la loi. Oui. Jésus et la loi. Et EST non ET? ET. Ah, ça. ET. OK. Alors, on parle de la différence entre la loi et la grâce. On peut dire la différence entre la loi et la grâce. Oui. D'accord. Le plus grand commandement des choses. Le plus grand commandement. L'application pratique pour les chrétiens.
ولا مكي قلاق نستخدم كل شغل l'application chrétienne. فوالا. اسمح رد كريم كويس تكتب دير الكونتينغ فيسبوك يلها. ما تبغى نكتب ميم لا بروشين فوا يتسمى ليها بلا زرون شو التام اللي لعب كي بغا يطر كوريو في السوجي نيا هذا بيكشن. امين. Oui, بصح. امين. داك اوكي. ايه هكاكي مقرثن بدي الظلن ذي حمد سيدي ربي في الوقت نساعد جميع ارتيكل النوم. آمين. امين. سمحتي دقيقة كان c'est un sujet de prière sur ces cartes. Donc il y a un couple c'est un couple جديد donc يخص عن شرط الخصاص الماتيريال وين تيتون يقابل سوداتيس. Donc ils m'ont demandé نزال في اللسن premièrement باش سيدي ربي أزم ديفك et surtout نزال في اللسن parce qu'ils ont pensé ils ont eu pensé qui vont partager ça avec leur ami Facebook mais il a عاونتني مي وبغينا تخدم كان كاكي بغينا تأذر شوال قال يفصل سيدي ربي ما إلا در بغينا سيدي ربي تخدم لنا واش تخدم لنا اوكي واش نخمم فهم غير يتسمى بغانا دوموندي نلاد سور فيسبوك اوكي مي زرينا راه ما إلا در بغينا سيدي ربي ماشي در بغينا سيدي ربي اوكي دونك راه دوموندي نتازاليت ما إلا در بغينا سيدي ربي تخدم لنا مولاش لازم تيبقى بلي ماشي در بغيت وتخدم لنا فوالا. مي كون نزال باش سيدي ربي ازديفك صورس نتا يزرا مشاه نشري اوكي فوالا. Bien sûr, c'est juste un couple chrétien, sans dire le nom, c'est comme ça. Ok? Voilà. زالت في اللسن. Amen. آمين. Oh Seigneur mon Dieu, nous te confions ce couple, oui. Merci Seigneur pour l'amour et ta grâce, Seigneur, qui nous unissent. Accorde, Seigneur, à ce couple la sagesse. Accorde-leur la patience, Seigneur, pour surmonter, Seigneur, dans ce besoin, Seigneur, dans des difficultés dans ce qu'ils vivent maintenant. Oui, Seigneur, nous te prions de pourvoir, Seigneur, car c'est toi, Seigneur, qui pourvois à toutes choses, Seigneur. Tu connais leur situation, Père Céleste. لحالا سيدي ربي كي تواجهك كي تمودنا سيدي ربي نيوثني سيدي ربي بربك سيدي ربي يوكلني كيني كان سيدي ربي اثني ديغنون اثني فينا كل محوجات نسينا سيدي ربي عزيزي وي باسكو تو ابارتيان سيدي ربي كل اللي فاش الدنيا سيدي ربي تبقى دايرك سيدي ربي عزيزي كيني كان سيدي ربي عزيزي اثني واجبنا سيدي ربي فين كتسوثر سيدي ربي خذ سوتريكي رانتي دار غورك سيدي ربي سوتر تظلي سيدي ربي وكل كيني غادي ندير في بربي عزيزي هيك كان سيدي ربي فينا راه تشكال بربي عزيزي وكل هذه دعمش سيدي ربي المحوجه تنسنا بربي عزيزي امين امين. اوكي اكون يبارك ربي امين. الظلار دا ام خلوك تو لافا ام خلوك لا لا بابا ربي اكني تنمير تفروقات نساعد يديك اكنا تجميلت افواديك اكنا تجميلت في شوال اغدم مالي بابا ربي كضرب ذاك اثر ولو النظر ماشي ولو لانداد غير معنا ولو نتشريح الطريقه بالنوادي ولا يخدم من يس بابا ربي نسيس من امك يسوع المسيح يوكلنا تبدل سودارتنا تولينا على حساب إلا بغينا تبع ربي وكلين أكن سبوشة لسوزارتنا
قدر باسمك بابا ربي سيسم لميك يسوع المسيح بابا ربي الله تبارك ديال ديالنا تبارك ديال يونس لن الفيديو تاقين هكذا سوا وتسكنوا وترصير أوليك الأولى والماء يوكلني نخدم السهالة سيسم لميك يسوع المسيح آمين Amen. Merci Seigneur. Merci Père. Amen. آمين. Allez, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde. Ça. هذا كان صباح الخير.